Saludos especiales, mi nombre es Romina Wilbot. Bienvenidos a una nueva edición de Salud y Más. En el programa de hoy tenemos como invitado especial a José Morales. Él es director del Departamento de Prevención del Estado de Massachusetts, el Departamento de Public Health, de Salud Pública, y él está hoy para darnos información sobre el abuso de sustancias, la adicción y cómo podemos prevenir esos problemas en nuestra familia con nuestros seres queridos. Gracias otra vez por estar con nosotros. Es un honor para mí estar enfrente de ustedes proveyendo esta información. Buenas, José. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Háblenos un poco sobre usted y qué es lo que hace para el DPH, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Sí, cómo no. Primeramente, gracias por la invitación. Soy José Morales, trabajo para el Departamento de Salud Pública de Massachusetts en el área de adicciones y prevención para las adicciones. Soy el director de la Oficina de Prevención y tengo trabajando para el departamento más de 25 años, o sea, un buen tiempo allí. Tengo en el área de Boston viviendo también como 36 años, siempre desde que vine de mi país, que es Perú. Vine al área de Boston y me ha gustado, nos ha gustado, vine con toda mi familia, estudié, me casé y trabajo aquí. O sea que es como casi mi segundo país, ¿no? Qué bien. Gracias por compartir su impresionante historia, José. Sé que vamos a hablar de un tema muy importante que está afectando a muchas personas y sigue afectando y está lamentablemente creciendo el efecto que tiene en nuestra comunidad latina, que es lo que es la adicción a las sustancias, a los medicamentos, a las drogas, tanto a jóvenes como a personas adultas. Así que hablemos un poco sobre ese estigma en la comunidad hispana y qué es la adicción. ¿Cómo no? Sí, la adicción son comportamientos que las personas hacemos a pesar que nos causan efectos negativos y no podemos parar de hacerlos. Inicialmente se empieza muchas veces con diversión, con tratar de obtener algún tipo de diversión, pero luego se pone de manera tal de que ya no lo tienes que consumir por diversión, sino para poder sobrevivir, para poder tener un día a día más o menos normal, llevable. Y es un problema que afecta a todo el mundo, a todas las razas, todas las etnias, y los hispanos también estamos muy afectados con esto. Sí. ¿Cuáles son los problemas en cuanto al estigma? ¿Cuáles son los estigmas más comunes de este problema con la comunidad latina? Sí, el estigma en la comunidad latina yo creo que a veces es simplemente el no entender lo que es una adicción, que en sí es una enfermedad que mucha gente pasa y es muy difícil para la persona que vive con una persona que es adicta a alguna sustancia o algún comportamiento, porque es bastante duro de ver los mismos comportamientos negativos de la persona, a pesar de que la persona sabe que le va a causar unas consecuencias negativas, siguen haciéndolo, y una persona que no entiende lo que es la adicción no entiende realmente por qué esta persona sigue haciendo lo mismo, sigue autodestruyéndose y también afectando a la familia de una manera muy penosa, muy negativa. O sea que yo creo que el no entender esto causa estigma en el sentido de pensar que la persona simplemente no tiene voluntad para parar de usar las drogas o los comportamientos negativos, y que usan términos peyorativos que hieren, ¿no? Porque al final de cuentas no son cosas que son muy duras de decir, como drogadicto, como otros términos que se usan por la calle para insultar a gente, sin realmente el entender que en muchos casos esto no que no es una cosa que ellos pueden controlar y necesitan ayuda para hacerlo. Entonces sabemos claramente que esto es una enfermedad y como una enfermedad pues se puede tratar. ¿Y cuáles son los tratamientos comunes para esto? Sí, hay muchos tratamientos. De los más comunes últimamente son unos tratamientos con medicinas. Hay medicinas que se usan para tratar alcoholismo, la adicción a los opioides, la adicción a los barbitúricos.
y es lo que se usa bastante, a veces como primera opción, pero también hay otras opciones tales como el apoyo entre gente que son usuarios que usan drogas y beben alcohol y que se han elegido el tener una vida sin eso, sin usar las drogas y el alcohol, ¿no? Como grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, grupos de apoyo son bastante efectivos para muchas personas. Si no funciona eso, siempre está la cuestión de la medicina, ¿no? Y también, obviamente, la terapia que acompaña a estos dos métodos es bastante eficaz y se usa bastante para poder ayudar. Okay. Usted mencionó algo sobre los opioides. ¿Qué son los opioides? Y si nos puede dar ejemplos de qué son de qué es eso. Claro, sí, son medicamentos que se usan por lo general para calmar dolor, ¿no? Cuando uno tiene alguna operación, cuando uno les traen alguna muela que causa bastante dolor, para calmar ese dolor intenso, le dan los opioides. Entre ellos, los más comunes que se recetan están el Vicodin, el Percocet, oxicodona, son los tres que más se recetan. Cuando ya uno tiene una operación mucho más seria, más dolorosa, más profunda, se usan otros opioides, pero mayormente en el hospital. Hay uno en particular que se llama fentanyl, que es usado con mucho cuidado médico y lamentablemente está también en la calle ahora, o sea que se puede conseguir en la calle y es tan fuerte que una pequeña dosis puede matar a una persona o puede causar una sobredosis que es difícil de controlar. Ok, entonces, ¿cuáles son los más comunes que mencionó? El Percocet, el Vicodin y oxicodona. O sea que esos son los más comunes que se abusan, ¿no? Sí, porque son los que más se recetan, son los que recetan cuando vamos al médico por algún dolor intenso, y también son los que más se trafican en la calle. Se empieza a veces abusando de ello y cuando ya es difícil conseguirlo, ya sea porque no están tan disponibles en la calle o son muy caros, la gente empieza a tratar con otras sustancias tales como la heroína, que esa sí que es mucho más adictiva y ya lleva a mayores problemas. Okay. ¿Cuáles son los factores de riesgos de abusos? Para personas que viven en un ambiente donde se abusa droga, están en un mayor riesgo. Digamos que tienen en su familia a un padre o gente de la familia que abusa, ya sea del alcohol o las drogas, los ponen en un poco más de riesgo. Hay factores congenitales, como puede ser hereditario. Hay estudios que muestran que hay algún riesgo con esto. Cuando empiezan a beber de muy temprana edad, empiezan a usar drogas de muy temprana edad, es mucho más probable que luego de mayores empiecen a abusar de alcohol o drogas. Una cosa que nosotros hacemos en el departamento es tratar de atrasar el uso de alcohol y drogas entre los jóvenes. Mientras más atrasemos esto, más probabilidades hay de que no tengamos el problema. Okay. Y hablando de los jóvenes, ¿cuáles son las señales de que los padres que nos están viendo ahora, padres de familia, cuáles son esas señales que ellos tienen que estar fijándose y viendo para saber si sus hijos están involucrados en esto? ¿Cómo no? Sí, en la adolescencia, cuando empiezan a cambiar de niños a hombres, de niñas a mujeres, hay muchos cambios que experimentan los jóvenes. Y muchos de esos cambios son parecidos a veces al empezar a usar sustancias, tales como cambio de amigos, falta de responsabilidad en el hacer los deberes, la higiene a veces no es tan buena, ¿no? Un poco de descuido en eso. Y a veces son comportamientos que experimentan los jóvenes, pero cuando estos se convierten muy crónicos y cuando hay bastante aislamiento,
y ya empiezan a dejar amigos comunes y empiezan a juntarse con otro tipo, otra clase de amigos totalmente distintos. Hay que estar pendientes, ¿no? No estoy diciendo que eso sea una razón segura que van a empezar a usar drogas, pero uno como padre tiene que estar pendiente de lo que hacen los hijos. Cuando en el cuarto o en sitios que ellos frecuentan hay cucharas sueltas o hay jeringuillas, obviamente esos son señales de que ya hay más uso. Y como padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos con esto? Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es el mantener una buena comunicación abierta y empezar a tocarles el tema, a hablarles del tema de la adicción, del alcoholismo, de la drogadicción, porque mientras más ellos tengan confianza en uno, más van a compartir lo que hacen. Y yo creo que buscar momentos adecuados, no hay un momento realmente perfecto o mágico que sea el adecuado, sino tratar varias veces de decirle que uno está por ellos, que uno está abierto a escuchar lo que ellos quieran compartir, de que entienden que en este momento se ve mucho en la televisión, en las noticias, que hay gente que, incluso jóvenes que están siendo afectados por ellos, que si algún día pues ellos tienen la necesidad de hablar de esto, que uno está dispuesto a seguir una conversación y siempre estar pendiente de lo que ellos hacen, ¿no? Ser como estar al conocimiento de qué amigos tienen, dónde frecuentan, pero de una manera sutil, tampoco estar encima de ellos porque eso también no funciona. Okay. Bueno, ahora hablamos de los jóvenes. ¿Qué tal esos familiares que son de la tercera edad, los adultos mayores? ¿Qué nos puedes decir sobre estas personas que están pasando también con adicción y son ya adultos? No, me alegro que me preguntes sobre esto porque es un tema muy importante del cual no hablamos mucho. En las personas mayores también hay abuso de sustancia. Acuérdate que muchos de los que en los años 60 experimentaban con sustancias, ahora ya son personas de la tercera edad. Entonces a ellos hay que tener, ¿no?, un cuidado de prevención en no mezclar drogas con medicamentos. Y para las personas también comunes y corrientes, ¿no?, que son que usan bastantes medicinas y les recetan bastantes medicinas, pues el asegurarse de que no haya una interacción negativa cuando mezclan alcohol con medicinas. No decimos de que no beben alcohol, muchas veces se puede beber moderadamente, pero hay que saber el límite de lo que uno puede, conocer el límite de lo que uno puede beber y saber las recomendaciones de uso, digamos, de vino y qué tanto puede interactuar esto con las medicinas. A veces cuando las personas son mayores y están un poco embriagadas o se pasan un poco del alcohol, la actitud de los hijos, de los jóvenes, es dejarlos porque ya han vivido su vida y merecen ahora tienen que dejarlos tranquilos, ¿no? Dejarlos divertirse. Pero lo que no a veces somos conscientes es de que las medicinas y el alcohol pueden traer unos efectos muy negativos. Si viven en una casa y suben la escalera, es muy fácil que se puedan caer de la escalera y cosas así. Bueno, ¿dónde puede llamar la gente para más información? ¿Se necesitan ayuda? ¿Hay una página de website? ¿Hay un número de teléfono? Sí, como no, hay un número de teléfono que es un número de 1-800, que me parece que lo vas a poner en la pantalla, que es un número que está disponible para gente de varios idiomas que puedan llamar y a veces simplemente preguntar, ¿no?, confidencialmente, sin ningún tipo de compromiso, sobre ellos mismos que estén pasando algún tipo de abuso o algún familiar o amigo que esté pasando por esto. Y ellos se toman el tiempo para conversar con uno y guiarlo en cuál sería el siguiente paso para tomar. Hay muchos programas de tratamiento, muchos de ellos pagados por el Estado, con gente que tiene pocos recursos o no recursos, son gratis y ellos le informan de la mejor manera de obtener esto. Sí, estoy mirando la información, los folletos que nos trajiste
En español son muy buenos, incluso tienen una guía de 10 pasos para padres, cómo pueden hablar de eso con sus hijos. Hasta hay un cuestionario, hay un checklist que ellos pueden seguir para tener estas conversaciones con sus hijos que para muchas personas debe ser bien incómodo. Así que en realidad los recursos están allí en español, creados por ustedes. Y si llaman al número de teléfono que saldrá en pantalla y la website, pueden conseguirlos y pueden pues también entrarse en sus futuros eventos de la comunidad donde están ahí presentes para dar más información y responder preguntas. Exactamente eso. Ok. Bueno, José, ¿algún último mensaje para la comunidad? Yo creo que es importante que nos informemos de cuál es la mejor manera de, sobre todo, prevenir esto con nuestros hijos, sobrinos, gente menor en nuestra comunidad que querramos ayudar, enterarnos de cuál es la mejor manera de proveerles información que sea real, que no sea información falsa, y enterarnos, equiparnos, ¿no?, con los recursos que podamos para ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias por su sintonía. Espero que esta información y este programa haya sido de su agrado. Por favor, encuéntrenos también. Toda esta información y todos estos programas los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Salud y Más con Romina Wilmot. Espero que también comparta con sus amigos y sus contactos. Y otra vez, gracias. Es un honor para mí estar enfrente de ustedes proveyendo estas valiosas informaciones cada semana. I'm welcoming viewers in Massachusetts, viewers around the world, and viewers all over the social media. My name is Ronald Bernard, and I'm hosting the show called Dialogue with the Candidates. Dialogue with the Candidates is a show that MCTV, which is Multicultural Television Network, is bringing for the viewers. They can learn about people who are running for office, what are their agenda, what are their political plan, issues they're trying to tackle in order to improve people's life. So today we are glad to have with us Alejandra Senguian. Hi, how are you? Good, Alejandra, and thank you for accepting, our invitation to be at the show today. Thank you for asking me. You're very welcome. So, Alejandra, it's your first time at MCTV, and Yes. we are glad to have you. So, how about you let the audience to know, Sure. Who is Alejandra Sure. and why you're running for City Council at large? Sure, absolutely. So, welcome everyone. Thank you so much for listening and tuning in. My name is Alejandra Saint-Guieng, and I am one of the candidates for City Councilor at large. I was born and raised in Mission Hill, and my background is in education. I was a public school teacher, civic engagement, where I fought for English language learner rights and better representation for all communities. And then I spent the last 4.5 years as the director for immigrant advancement at the City of Boston, where I worked with a multitude of immigrant communities across the city, particularly after Trump was elected, and how we were going to protect our immigrant brothers and sisters against the new policies, like against DACA, against temporary protected status, and how we were going to protect our neighbors. I'm running for city councilor at large because I believe that we're in a critical moment right now where the decisions that we make at the local level will have tremendous impact on our education, on our housing, on our transit, and in our climate. And with lack of leadership at the federal level and sometimes the state level, we need local leaders that are from the community and are ready to fight. And I'm ready to fight on day one. Okay, thank you, Alejandra. So I watched, the debate you had at WBUR. Yes. And you did mention about the language access bill. Sure. So what is the outcome now, we can consider on the, let's say, the resident of Boston? As we know, Boston is diverse. So
Sure, absolutely. So I believe it was 2015, we signed the Language and Communications Access Bill, which created an office within city government, within the Office for Civic Engagement, that would allow agencies, all the different agencies in Boston, to have access to translation interpretation services to better serve their non-English speaking residents who were coming to get services. Some departments in the city of Boston were already federally mandated to have that. So the Boston Housing Authority, your Boston Public Schools, they already have their office that does that, but the city of Boston, sort of the administrative offices under the mayor's office in particular, did not have. So with that bill, what we did is we put in certain requirements that all departments needed to have critical information translated in the top 7 languages that are spoken in the city of Boston. We put in a budget so that so that offices could pay for it, and also that they would be able to pay for interpretation services. And so each office has their own budget that they're able to use to make sure that all of the information they have is accessible to people throughout Boston. It was a very important bill, and one of the things that I would love to advocate for, should I be on the council, is for more funding, because it is quite a task, and it is a lot of work for the offices, and they would need more funding to really expand upon the bill as it is. It's also not just language access, also that's why we call it language and communications access. So people who are hard of hearing, who have any kind of disability, cognitive disability, are able to also fully access the services that the city offers. Okay. Would that also be beneficial in terms of the equity in education you talk about? For instance, if someone, like, let's say we are parents, as me, I'm originally from Haiti, and if someone here, they speak only, Haitian Creole, right, and they don't, understand the English language in terms of going to the school, helping their children. So how does this, language access? So that's a good question. Actually, the Boston Public Schools was required to open their office of language access years before, not like in 2013 or 2014. So that was a federal mandate to make sure that all parents and families had language access and knew what was going on with the schools. They have a much bigger budget, and they have put some systems into place to be able to facilitate that for the schools. I have heard that there's still work to do, that there's still some logistics that need to be worked out in terms of being able to get an interpreter on demand. So, I mean, you're a parent and you come in for a meeting that was just called or what have you, or you needed to talk to someone about something and it wasn't pre-scheduled, then that, having an interpreter on demand so that they would be able to talk to you, I think it would be a good benefit to have, in a way that they could expand that office. Okay. I see throughout the campaign, many candidates, they use the term, the word equity almost in front of many words. So a lot. If we focus only on education, like we say equity in education, what does that mean to you? And what is your plan, It's a good question. I think equity has definitely grown significantly in its usage over the past few years. And in a big part of that is because equality is giving everyone the same things, right? And equity is giving people what they need based on their situation. So equity in education means that if you have schools that work with predominantly English language learners, that students who are below the poverty line, students that are homeless, students that are experiencing violence or trauma in their communities, then the services that school gets has to meet the needs of the students that are there. So it might be more resources than other schools that aren't facing those same challenges, but that's equitable access to education, because you're taking away the barriers that are put in place for students
that currently are unable to fully engage in their learning because they are dealing with all of these other factors. And so equity is really how are you treating schools across the city, K through 8, K through 12, every single school, making sure that that school is serving the needs of the students that attend that school. And that might be different in different places. So the funding formula that just passed, or hasn't passed yet, but that was just passed in the House, which will change the funding formula for the district schools, will have a good impact on Boston because they'll give more funding to the schools that need them. I also, when I talk about equity in education, like you said, is are all parents and families and caregivers able to access their schools in a way that's culturally and linguistically appropriate to them. So I believe that full engagement, parent engagement, is also an issue of equity. Another thing I would say is that, we have schools with very varying different outcomes, and you have to look at the schools and figure out why that is. Now, test scores don't always tell you the whole story, so you can't say this is a bad school because it has bad test scores and this is a good school. There's a lot more that goes into that, but there are some measurements that we need to be following to make sure that the schools are meeting the needs of their students. And then lastly, I would say equity in education is really looking at our high schools and how are they equitable across the board. As we know, we have 3 exam schools that have had great results, and I went to one of them, Boston Latin School. Great results in graduating students, going to college. What we've seen is the admissions process has not the results of the admissions process have not been equitable in terms of that there's a great disparity between Black and Latino students and white and Asian students. And so looking at what are the reasons for that, is there something that we could adjust it to give everyone equal opportunity, right, to be able to enter. But even if we fix that, even if with that fixed, you still have 75% of the students who are not going to go to an exam school. So looking at our high schools across the board and making sure that we have the best high schools in every single, well, I don't know if we have them in every single neighborhood, but we have the best high schools to meet for every single student that attends, that enrolls. And so that means if you're at a district school that's a non-exam school, you're still getting a great education. You still have access to the resources. You're still, if you want to be college ready, there you can do that in a school that that's not an exam school. You can do that. That is a possibility. And then I would say one other big push, and I've heard it from a number of candidates, is the push for a really strong voc ed technical school. So a school that is teaching the trades, that is teaching tech jobs, healthcare jobs, basically the jobs of the future and the jobs of Boston, into students who might not have college in their future, because that's not something that they're interested in, but they have the right to have a job with sustaining wages and with benefits, and these are good jobs. Good jobs meaning you can afford to live in Boston. You have benefits. It's something that you can raise your family on. And the thing in the fact of the matter is that these jobs exist in abundance, and we have students in abundance. What we don't have is a good match between them. So we have Madison Park right now, which is has never really reached its full potential, and I think there's been a lot of attempts to do that, and this is not a knock on Madison Park leadership, but I think that we haven't invested enough as a city in that school and giving the school the resources that they need to really, really thrive. And I think we have the potential because we have all the partners that we need, we have the capital that we need, and the jobs are there. We're not trying to create jobs, they exist. So, and employers in those industries are going to other tech schools to hire people. They're going to Worcester, they're going to Quincy, they're going to the South Shore to hire students from those voc tech schools, and we have those students right here in Boston that they can be hiring. So a real focus on that, I think, is it will also provide greater equity across the board. Okay. Thank you, Alejandra. So I would like to remind all the viewers, you are listening to
MCTV, which is Multicultural Television Network, and the program you are listening right now, it's Dialogue with the Candidates. Dialogue with the Candidate, it's a program that provides you information who is like people who are running for office, so you can know better about them, and when you go to the poll, you can make informed decision. So today we have with us Alejandra Saint-Guyen, who is running for City Council at large for Boston. So Alejandra, Yes. I remember, like, when I say I remember, it's the term that I saw you were using, and I believe that is on your website somehow. It's the term climate justice. So if you don't mind to, explain what is climate justice, Sure. number one, and number two, it's like if we look at Boston, so what are the, issue regarding need to this do. Yeah. subject? Yeah. It's a great question. When I first ran for office, there were areas that I was very familiar with because of my past work, education, immigration, civic engagement. These were areas that I was very familiar with, and then obviously through personal experience, transportation is just something is it needs to be fixed. But one thing that really started sticking out to me is just the level of attention given to our climate change and to our, its impact over the next 5, 10, 15 years, and what's going to happen if we don't do something, if we don't take some aggressive measures to mitigate the impacts of climate change. Our days are going to get hotter. We're going to have more hot days. We're going to have more storms. We can have a big incident like a Hurricane Sandy or something that could really impact the city. And so the idea of climate justice is, how are we mitigating those impacts? Meaning, how are we what are we doing to put our carbon levels down so that we're putting so much pollution in the air, and that when it rains, right, that it's not that we're able to absorb it, right? Because when we can't, then it gets hotter. It's a whole thing. But basically, it's going to impact all of our communities, everyone across Boston. What we've also seen, and this is where climate justice comes into effect, is that communities of color and low-income communities are going to be disproportionately impacted because they are the least prepared and the least resilient for the climate change. For example, I'll give you one example: heat, right? A heat map. So temperatures have been rising, which brings a lot of issues. Heightened rates of asthma, heightened rates of weather-borne allergies, which are predominant in low-income communities and communities of color that are near highways, that have less trees. If you take a heat map, and that shows how hot it is in different areas, and you put a redlining map on top of it. So redlining was a system that the banks used to keep blacks, mostly blacks and Latinos, but at the time it was mostly blacks, out of certain neighborhoods and not giving them loans, so that they couldn't buy within their own neighborhoods. And so that's how you really got people pushed into certain neighborhoods. If you overline that, you'll see that the places that were redlined are the places that are actually hotter to this day. And they're hotter because they have had less investment in green space, in open space, and in trees, right? And so that is a systemic injustice that has carried over into how we are able to combat climate change. And so if, as communities of color, we continue to be less prepared and less resilient, that when climate action happens, we are most at risk of being displaced. So when we talk about climate justice, we talk about, so the seaport is at risk, hugely at risk of basically flooding completely, right? Because it wasn't built well at all. Now, that's not a low-income community, that's a high-income community. But if the people there start saying, well, we don't want to live here anymore because we're at risk of being flooded out, let's start moving closer inland, and then you have communities that currently live there that are also getting displaced. So there's just so many domino effects
to what can happen when every single community is not equally prepared and equally resourced to be able to combat what could be a climate incident, a climate catastrophe. And it's very much tied to systemic injustices that we've had throughout the years across the board in real estate, in economic development, and urban planning. So when we say climate justice, it's how is the climate change affecting different people in different ways, and how are we resourcing those most vulnerable to be able to be the most resilient? Yeah, as you're talking about the climate change, because what I have seen in my observation, it requires a lot of sensitization, like make people aware. Sure. So I don't know, do you have any plan, like you get elected, like how you're going to sensibilize people around this issue? That's a great question. And something that I've thought a lot about, because I understand at one time, climate change and environmental